Omahmu ndi, Pak? Kincang. Loh, Kincang. Tanggoku no, Kincang Lah kok ndi? Kincang? Kincang wetan. Lor apa kidul? Gak tahu. Loh, saya bingung ya. Kidul kae lho jare tanggomu. Ya iki jenenge sapa? Zakia. Zakia, omahmu ndi, Kak? Madiun. Madiunnya mana? Madiun kota. Oh, Madiun kota. Apa nih alun-alun? Jauh. Jauh. Jauh, bae. Senengmu siapa? Amanda. Amanda. Omahmu Dinda. Robokan. Gerobokan berarti made in sini aja ya. Oh iya. Kelas pira? Udah kerja. Udah kerja. Lho iki wayahe rabi barang udah domas. Udah kerja iki. Heeh, iki jenenge siapa? Reksa. Reksa lho, Reksa. Ya, dek manten ta? Oh, alah kandung. Walah.